dan kita oleh anaknya raja tadi, yaitu cinta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diajak ke dalam istana raja tadi. Ketika kita menghadiri daripada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bergembira atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengharapkan kepada Allah kita dinaikkan derajat kita, ditaruh di tempat yang mungkin dengan ibadat kita bertahun-tahun kita tak ada mampu, akan tapi berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ditaruh bagaimana istana raja tadi. Wa hadza husnu dhannina, dan ini merupakan daripada husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika raja yang dermawan tadi dia akan berikan seperti itu, apalagi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemberian yang luar biasa kepada kita ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, di antara faedah keutamaan seorang dekat kepada orang-orang yang soleh, sebagaimana sempat kemarin disampaikan oleh guru kita Al-Habib Ustaz Umar bin Alwi As-Segaf, beliau mengatakan tentang cerita Ashabul Kahfi. Cerita Ashabul Kahfi ini mereka merupakan orang-orang yang soleh daripada umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kalab tadi tidur juga 309 tahun. Bahkan dia termasuk bahkan kelak fi yaumil qiyamah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada faedah gurub minas shalihin, dekat kepada para aulia Allah min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi orang yang soleh tadi dan wali tadi bersambung daripada nasab dan ilmunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah Subhanahu wa taala muliakan Kalab tadi yang dia dekat kepada orang-orang soleh daripada Bani Israel, maka kita akan mengharapkan pengharapan yang lebih dan pemberian yang lebih kepada kita ketika kita dekat kepada para aulia Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan daripada kemuliaan yang luar biasa berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta berkat kepada orang-orang yang soleh, para aulia Allah baik minal ahya ataupun minal amwat. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani ya rabbi bihim wa bi alimihim. Ajil bin nasri bil faraji ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Majid, fadhal maju ke depan. Sallallahu ala Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil ahadis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdihil mujtaba wa rasulihil mustafa arsalahu ila kafatil